Kasih India. Aku boleh sibun ba kelang thoni pide sekretari jangka H&M. Tengi menen filale yaki apo ka jantar mantar apo Delhi. Tengi ko banyak kan bat pi menta long ba kalong kumno ke jeki menen pisau tu kumno kalong kan seiso ne ke jeki jumpi. Ya pide bana kata ketika rukom kepada apo jongki di badan apo di secara jangka demokrasi. Hoi. Apo India ketika demokrasi ketika di bawah secara pajwa. Hoi. Ketika lat yang di bang yang hab baniki banyak sar banyo ya ki dimai. Nak kampai jemaah joko state berkampai nak kampai jemaah joko jaya. Hoi. Hari berkata kepada pilih jompi bah atau kesaiso ni don civil bah nak yang jangka home ministry dan kanyo ban examen yang diman ke jom. Nomor ba inilah pun pai hari buat ke kasih kamu semua masuk ke agenda isu kepada kemai ada keladi agenda kepada kepada ki long khmat long soal jami kina lam kini kila lembaga coba kasih society ke personal yang sokan nagawin sokan sekitar. Di don setting sekitar panasnya jangka home ministry dan examen. Maknanya try bala dah ke home ministry kan examen bah udah buat tin kasih. Kemudian bah ke tin kasih kalau day hawk banyo buat ke don dulu ke justification. Kriteria lembaga kriteria. Maka di Bandung no aga HDU yang konstitusi negara India. Kata di agenda. Kabar dia buat ke ILP. Ya kan iru idon gajeng KLP panaklian jangka home ministry kan examen. Pi aswa bangi buat sawai pak. Aku beri buat ke agenda berkata kelomban yo no ya permanent solution. Nak minta izin kerja kapur. Contoh, media berasal. Buat hari ini cing cumi mana ni lah keren ru saya cing media. Buat ni lah penpauru hari ini lecture jadi kalau ke central government kami pengomban kan tukar tadi ya kecing ini dia kapur kecing dia ya kerja kapur. Tang bertemu dia Andre isu tu berasam lajan borok kini East State kadang kecing kerja kapur. Ia kata di dan buat bagandan kan permanent solution. Paranong India, mungkin India. Jadi belum sipara. Jadi belum kecing ya kesujan, kecing itu belum mentah. Kalau ada ke Assam, belum nongsun, ya baru kena di state. Ese kan kue kepor kawan kam kan mensau. Di negara ini lah tentu ya ke home industry jangka sore dia. But aku pun nilai yo ya kaban ai yang mengurang masalah kan jom negara ini nilai submit ya yang mengurang bisa jadi office jam prime minister office jam home minister jam presiden jam keren juju ya office jam chief minister jangka Assam. Ini sila cuba kejing dah ni kita mau berdom cuba mulai apa submit kunjung kejing cing demi menen London dak green signal aku kejing antara motor pasti itu kunjung antara ya menen ko mereka nak berpi hapo jantar mantar kena kentar pisong tu beneki ya nadu arbije hadu sambije yo ya kan permission Kamtan ka jumhuri hura ka headbet ka jingki. Very peaceful. Very peaceful. Ni semua pun ai jing ai publik berkapan ya DCP police Delhi Police Commissioner. Kalau jing koi tu ban pliang ya ka permission tu ban. Ani apply berkeju por ka. Buai lah di ban perlong ya ka juga. Jaka begini ki. Kementap hin wan paino ana pidang sabiang sa Delhi ngi menin ba ulam ong bandang songbiang Delhi. Ki spy jong chinam kini kindon ki balik passport kindon ki balik pasha. Jadi ini kini lang yang hapan putin
Lisa soal pembakatuan sini. Minggutin ya kayak ke bang. Hoi. Tapi mana-mana bawan kersan ya pi, ki political party ne, ki Sambhalang ne, ki kisan ki kersan ya pi menden. Nakalian jong ki Sambhalang. Di Sumatera aku mulai ya kayak GNC. Hoi. Balai dan kata bagi harga sini kemudian. Hoi. Ke rambak senang. Tapi po Enchanted Hills. Hoi. Bersusuruh ke warla kimla aban ya wan ban ya dan kita bani kalau kijang pun kami kijang kiri nak kalian jom kiri melam choice. Hoi. Ki barem uriu way na kinilang electricity like a core ka ba asmo tanat pagkasani naging nga dati jung but ngala man ong ba kan supoy ko po baro kisang balang min hapan don mineklet no ya mineklet no ki A ki B ki C ki D they min hap ban don ya ka thong ka ba ban long ka we klang ba ladang ila ban penlong yang ni tang ka we ka sur But nasi kenalian ke surga dia kan haban snap. Kan haban snap ladang ila ban peluang tunggu isor. Pigan am ke jing temu ba pinwan biang sedeli. Pilih biang sedeli la kesakar kam sengap. Kadan am ke jing temu jing pil la kesakar India kam sengap pilih biang sedeli ban persengau biang ya kene ke jing dawa. Ngin hapan bisa ya respon jong kasuran dia. Hoi. Hapan buram ya ka office jong prime minister, office jong home minister. Hoi. Ke cabinet hidup hoi. But don ke jing cleaning ilomba. Ti menta apa jong kari dia ka secara BJP dalam kata ka BJP. Ni kumba ka kongres Aka por bukan sincar ke kongres. Hoi. Ini kekonalian ke kongres kalau le ke kamba batata ke kamba kalau bakal ai yang ini ke state. Hoi. Ke celah pura. Hoi. Airu itu district autonomous district council. Hoi. Bangila banida ya jaga puta ya council ke jung. Hoi. Ini kuaru ya ke jadi bom. Apa ujian juga jadi. Bahkan di bandar kamba aku kena por. Bahkan ai ya ini cuma di sana. Kedai. Bat lada kilapan lek kunta. Le sing lamun ong ba. Kejak kudri ujung ini kipat pak jong ka state jong ini kinam long kiba baksam opo. Hoi. Kedai. Te tharai bakalang kala biang rek jing kran jonga berpi tharangin sekran biang aku ipor. Te khule shibun. Khule shibun kiro ta.